in Samoa. It's out to know it's out to find. Poco fair air at town away. Upo lava night out to see what to leave so let me out find. You are always so fucking give a better it's like mine. Tell it about my Moi mai foi ile fale ana pu Uli ala lia fa anua no ai lutu Ta umai be a sisi Fa a be a otele a ule me fa Ai fai ele ai Ia fa a mole mole fa a mauni fa Na e fai mai sa e fai mammo Ai mai se nada I ai nga mafana Ua ave ale auro Matali le otu maru E a failava E se o se fa atutawa E ufoi na leanga seta Ai a fili fa atasi maletua Ai le ole fosi o fana matu Ele ole oa o folina se da e fia ale matida ole alofa ele matinea
tupu na ụra anya emata. I find my way to see Umamea Umae Udepalapana. Aole alofa lefa ano lata lata. Ofisa siya owa ose kaifa to ala. I feel fantasi maletua. I le ole fosi ofana matua. Ele ole oa o folina seda e fino ale matida ole alofa ele matineya ole alofa ele matineya. I feel fantasi maletua. I le ole fosi ofana matua. Ele ole oa o folina seda e fino ale matida ole alofa ele matineya. Ole alofa ele matineya. Whaftai tere lava si o tātou tunu, mo le tania ina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa rere tala ave, ia so taitasi. Manumia tere o whaiva alo filima, ai maiso lau tapo ina Samoa. O le Samoa lo pei tu, mo le Samoa lo pei. Whaftai tere lava si o tātou tunu, mo le tania ina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa rere tala ave, ia so taitasi. Manumia tere o whaiva alo filima, ai maiso lau tapo ina Samoa. Whawhelo i atu le nei vaenga o le tae au matangofie le lofamleanga leo le tua i le mai mua whaafonga o tātou atunu le ngata i Samoa nei ia au tātou paanga fo e masani ei me atu no mau New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii o whia lava lalangi lo e mai mo ai o le o nanga nei and loa pei nopo networks e pei o na masani ei este tasi tātou show le tae au le morning show ia po le tālofa tae au manuia ma le loa pei ia o lea o tātou whaatasi ai i le alofa maleanga leo le atua i lua ea. Mai tawina le tae au nei ono o susulu mata mo fia la e au na whaatalofa le so a tau fo i ono mata i tolu atu pe i taimi uma, ma so uma, le sunga Marieta Heidi i la lio. Talofa Mari. Talofa maina, i o le anganga fia lava lea e tasi. I ele alofa malanga leo le atua nei wau dia mai. Le toi aso nei o tiu te mwhaiva mga luenga lo fia ngai ma le loa loa si o tātou atunu. Kei roe, wale whewezau kala de pisi. La amatau tāpō kalame. Whiri whatasi ma le atu. Le lalo langi le whainga whiri inga o lo soi fua. Ia mō maa ua ola inik. E sao le upol pese i whautuanga. Ia i whatunga fo ia nai tangata whatu pese. Ia ile nei lava vai tau. Pe ia o nei ai.
le tātou pokalame le whaatino ina pea ia mamai moa I fwele malo le atinu. Pe ona tu sa awatu le tātou nanga ne Loa Bay Global Networks. E pe ona whaatino I le maa mauta le malo ia I matangi ala lua. Mai le asunga fua le ala alu lo nasa no na lima ni o temi nei o la fo tala ina a tātou stores I tai luma mauta le malo ia le tele fo le inga pisinisi o lo tautua ina le malu whengaso roha ia la tinu. Ia au le anganga whaftai le atua le uto e maua se whapoponga ne o tātou pokalame o le tae au manuia ma le Loa Bay wa mai lo tae au. Ia te loa naolo manuia ia le toa tele o le loa loa o le mamanu se tātou atinu e mese na ia tātou paanga ia le wa mafuta mai. Au le I po o atu I seisi whamtalanga mai na e whatala whauti am tā vai to o ala whamalu rua to am tā vai ia o Loa Bay e le ini right and whaina pu e atua tātou ta alonga pe o luma naunga ia nai ia live stream al vaanga na TV tolu ia ma le MMG o la tau na o le iai tātou a ia ma le whaangasolonga atua ta alonga ia whaina mai moina ai whatala whauti a le awhaleo pepe leo mafuta mai I oe ia o le awhaleo pepe fo ia I o le whiri ama le atua ia lana whainga whiri ngā neta au ia e maa lo le tau atai maina. Malo, ia mo le sunga matawai a whai o le te alala I Samoa nei. O loo iai I le, o loo whasalau tu sao tālonga le Pasifika I lungo le Blako al Ditchisau. Le a whaila le Sky, tisa le Sky na I nei. Ia a le Blako, e download la le app al Blako I lau telefoni po le computer foi. Ia na whaila ona e mata I le tu ina sao atu tālonga le Pacific Games. Alana, asesi ane I le Facebook page. Ale Pacific Games 2019 o loo iai ina whaaiunga o tālonga ia e mai sei foi ia o footages o ata videos foi ia o mana po e ina matu whaatisia o le right broadcaster o le TV3 ia o loo iai uma ia tatau ma le malusianga la tu te whaatautai ai ia le whaasalalauina o tālonga al Pasifika lunga la le TV tolu o loo tu sa o atu ai ia whaasalalaunga ia Le lopo le mafuta mai Alaska mata vai. Tā vai a whai e mafuta mai Alaska I asiasi ane Facebook page e whaftai mafuta mai e la ngona lava le whangai tia I maa wane pe awa ai a o tau mao lava atunu au lo tamu whai e mai mo mai meo lo tupu se tātou atunu na ia whapena ona si la fia foi ia meo lo tupu I Samoa nei e maa lo la whaftai o se tala atu Marietta mai le tatou whamoe foi le luma mauta o le malo ma e o le matango fia ia whiafte tasi pe ia se tūlanga foi le koma mai e tangata ma lolo mai inga lwenga o isi tangata e o mai sa o amalato whanau le whiawhifai e ngai ia mata I loi po kalame ia whatatai ia tātou whaili o e pese e mese foi nai au whawhifia whaftai e toi whaaleo le whaftai I le Samoa Tourism Authority le pulenga ma le au whai ngā lwenga I la lato tō whana e o maafu ai ia ona whaatautai nei po kalame. O le aungam leo tua pēna o tala noa le CEO po le office sile o kulenga le Samoa Tourism Authority. Ai nei e whapea mai. Au ha e mea au I ngai ka ngaka I o mai ka alunga. Uma mai ka alunga kaunga I se me ka kua kumu e fia ai. O mai e tilo ai. Wa ai po le atonu al to inga nuu o Samoa. O ha mea tangata Samoa e whaile aso mle aso. Le lawa e po kalame lea. Ai tu whaatase tu e mena I pisinisi laiti. Ia o lisi tūlanga leilia ina ia tina e nei tangata I la to business sina papakiu ia o sina kofe ma sina sandwich ia tūlanga na o le kale moe o le kale moa o le sapasui tūlanga umana o le whaalifu awane e misia a whai o lete mai mo mai a nai tau sa ili se me whaanuelo tai milefia mana ia I e whai whai le whai ngalotu le ia whai fi awe whai whapitoa whai ngalotu Marietta le tu ili foi Il whaatautenga wa tatou porkalame tai o le matangi a lua. Mantua mai, o leo wa suile, tele na suile ngona o te whafo umale waterfront. Le lumama ota, le lumama ota o le malo, o le whale le malo. Ia po lumama ota o le whale o whai ngoaina. O fia me, mata afa, whaumuina, muli no ule lua. Lea o lo ia o lo whai ai le porkalame le. Ne maa sani au na tō ai ia me whai al tātou tunu ia mai e kuma official tatou malo le faletele ale ala pai nen fausi e saina e mai tau mai la ia o le tūlanga mana ia o whai ai maua ti ngale la ngona o le vai male la vai le umal fia po kalame ona o se me fou lea o tupu talu ona whawai tatou official tourist
ne lo tau ma fai e ina umai al fa fa winga no fuanga lea i tu tai atu tatu tangata mai mua ta fa mai tatu tunu ina ia fa o Sofia pea mo ngā luanga e peo lea upu al tatu tunu to fo i mai o ai ele me fa pia o sa mua lai fa i me le aso ni sa mua lai fa i le aso ni ia na a faila e mai mo mai na e watu nunga tato live lo pe Global Networks fa tai mo lo mafta mai mari so so ni tu saya por kalan Malu. Le koe la koe la upureng ka un mo ngan. Le wingo leo. fa winga i foi Mo ngan wang. Ya, ona ele sirafia o mala fa fonga. Ya ona upu ia e mafai ona fa leo ai. Ya le nganga ole ofisa tu risi pole o lenga ofisa o tangata ta fa mo mai fa fo. Ina ia o tātou malo maletala o Samoa ia o le peste o le Pasifika e le toi whaatu sa lialo na au lelei malona mātango fie ia e ala i le ngata i le anga nuku o ona tangata o le sangi fia lau fifonga fia ia a o tūlanga i whaatau tenga ia o siva neim fianga ia e mese o tātou au whai pese o wha ili lau i loa pe ona wha fia a mata mai i le asamafua se ia ma ia le po o le teminei o le ala wina atu tātou tala tau e le lei lava o na whaasolo o fufuanga ia mafuanga i le tala tau e pei ona awina atu ona o le lango mahalosi al company anga le lei a le Skyview Villas ma le The Well Venue ia whaatalo whaatua i le whalitua i a Medley Farm ma le pulenga ma leo whinga ringa ni tai au matango fia le Asfarele. ia o tātou tala o tau mo vaenga umo Samoa fa mawina le ofisa o le vai tau le tula o le afo le lima i le tai au ana lina a Safarele sifulua i ulai luafe sifumaliva winga o le tau o au savili e feololo le malolosi o le mata polu savili mai sasae a ngai le tua oloa o savili ia mai sauti i sasae o lo o fitia i pea Samoa patasi ai au manai timu mo polu maenga i mātu i sifo, mai whalewha, a pia, i manono. E aua i nisi o taimi, mai timu, to ulu vāwā solo ai. E ono wheo lolo le mawha, e pu i nisi o vaenga, whapena i William Faitili, i le taimi o le au auli. Whapena fo i sae, saute sifo, wa le bata, sa fata, si umu, ma le whanga. Mo le aso tai au o le alangi le lei se ia vanga na ai timu e to ulu vāwā solo ai e pu. Mo le aso sa o le ato ulu vāwā solo ai nei timu. Aso ngafua o le ato ulu vāwā solo ai timu i le afiafi. O le aso lua ma le aso lulu o le ato ulu vāwā solo ai timu. Ma le aso tofi o le vai aso fou o le a iai nei timu. Mo sawai, maenga mai sae mātu sae sa le longa i sa le aula. Mātu sifo ia vao ia sau fale alupo, saute, palauli, lata i ne iafu. Mo le aso, e aua oa i nisi o taimi, ma timu e ta uruwawa saloai, e ono feo lolo le mamafa e pu i nisi o vaenga, pa pēna i wila ma whaitili taimi o le awauli. O le aso na i o le alangi le leise ia vanga na ai timu e ta uruwawa saloai e pu. O le aso sa, o le ato uruwawa saloai nei timu, o le aso mafua o lumana iai o le ato ulu vāwā salo ai timu i le afiafi. Le aso rua ma le aso lulu o le ato ulu vāwā salo ai timu. Pape ai ma le aso tofi o le ai ai nei timu. O le isi tala o le tau o le amau atu i le sefulu lua i le afiafi ana ni. Malofo fonga maina na fa fonga tātou atinu ia mise o tātou pāanga ia i le tala o tau o le vaenga tāua le au ni a whanga solo ia tiutim whaiva ni aso ia ai mo na yo tātou tangata roa mau mai ia una lava ese a tātou tau au sa mo lava ia si tātou atunu ia o lo o ia le tele na langi le lei ia o mo foi sina masele e whaatino i pea ia tātou talinga malo e pe una ia i neva ia so male vai so fou ia se teime o luma o na watu foi leo se au telenga ia o tūlanga vai e tātou pile auro ai maina pa anu po atoa anu po ia o fia lava ia i tau mawhainga la umu nevu Ioani. Se tasi o li isi o lewa whaiona tau tua i Amerika Samoa, le ua vea mawhua Samoa, ia le tolu ana pine au, 5 ana pine au, ia au le tolu a ia lo whaitau lia,
le o tui pine au sa mo le iva le ala fa tulanga mi sa mo se atu songa lima o fa tulanga nga atu mo Pasifika mala tu pine mo fa yo maua ya o ma mau pele anu New Caledonia ya tulanga mo le o lusu tasi an pine au ya mo mo le nga fa tai na yo tanto se tanto au sa mo ile fa ngo fie ya tau sini o tele fa anga tama wa ele le uma au ele se au fa tamala ia e pei ona awina mai e tau sini o ia i tālonga le Pasifika. Ia, o le tālonga e whaleango i erika kua kumunga rena maua le tatapini auro o le whaatawari ngā polo. Amarit. Whaatawari ngā polo rena maua le tatapini auro an nafi. Ia, whaanga e tia ia le loto ma le mawhawhau. Amai tau fo le si ia nevo pia whai pia o rena e mai moa ia i rungo ala ata le TV tomi. E sal mata ngō fie e qualify le Olympic. E mwhai on whai masui i le Olympic. Wa le se lau ona tasi le na whaini. Le e mawhai ona ausia se lau ona tasi kilo. A le na o vātu le si i al tātou tama. Ia maua le code le Commonwealth. Maua le code le Oceania. So e sili au au i le category lea ma le whaangasolonga o lātou le na tau pā. Maua e. O le snatch policy malele. Clean and jerk po le si malolo ma le total po le overall nai tolu ia tātou pine ina le mea ane o whapenis ia le whai mai e whai mai e lima pine e pe whawarewarea ia mani i koi le ai o le tūwhata singa ia tolu pine whai tauria mo tālonga le Pasifika lava ia le wau sia ia sa mua le iwa a wai ono pe ona iai ia i le taimi mo mua pe ona o ina atua ile updates pe tai o le aso na filen familia ina i nevo i pine a lima o le sila lua na ona ua mawhai ona whaatuina i nevo le koti o le mo le Commonwealth po o malo taupulinga ma le Oceania po le tūlangi ne na lai lima ia tātou pine au o mawhai ona maua i nevo ia o se whaia ea sili ona mawae pe ona mori mawina i le lalo langi o tangata sa awa ia tapo ia le whaiva o le ali o nevo Ioane whamalo nevo whamalo ia wā whamai nevo o le nei lava whaia ea dedication to a polon tama ia ai misia lona a inga ma le tapua inga sa moa atua le nei ua whai uine ma le manuia Ia, sa lei whamalo lava i le sunga nevo ai le tu ina i fwai fwoi le whaafitai i niso tato au ta alo lo whapena o na anga i mei pea pe siriva pe apa me mea pe au lo pole alava whaafitai lo tau tantua ma tau whae ea Samoa e ala le ofo ina lo tau malosi ma le ata mai ma koleni le fia o maasina ma tau sanga ina i mwhai o na maua se ai o le tato tunu i whalanga mai al Pasifika. Marieta, ia wala kalaka mai se kaimi o lau news pe o le ata au sina pese i nta fo i mai idea. Au te lola alu sina ta pese e vasai e foi o tātou pokalame i ona taliu mai whai lea whaafafonga i a tātou tala mai Samoa ia e pei o na lango sua malosi i ai e tātou kompani anga le lei ale Ako Group i le Ako Chemical ia e mai se ia o le Ako Motor Mechanic ia e Michelle Manei Restaurant. Au le ia o tu tā whawhiwhianga mai nei e te tau ana whamawina pelenga ngal whaftai me whamalo i tātou pisilisi o company o whaina ngā lue whatasi ma le o nanga ni Low Bay Global Networks a walawa tātou pokalame i aso whaiso o ia mauai pea ia lausi la fia i mea o lo tutupu i te tono se tātou wa tunuu. Ia, whamalo Marieta, o le tātou langolango sua maalosi la vai mo le tātou tala mai Samoa le Ako Group paftai atu langolango sua mai le ngata i le au nanga le whale insinia ia maisi fo i au nanga le Ako Group ia au le whale ainga fo i le manai le o logo whai o na langolango mai e tui nātua i pēa tātou tala mai le tātou atunu i Samoa nei awala tau whaafonga mai moa si tātou atunu o lo lalam papa au i atunu i mau o le Wilex ia maua le koko le leile Wilex koko loa ia ai mese fo su kalati mata mo fie ia o uma ona saunia le lei ele fio ngata ngaloa ma le au fainga renga ia asesiane pe fa fie mana mise oka o lo ia fo la to pena te failangi fa iona e asesiane ia wa fo ino le fa tanguina le fa mo se oka pola la se mana o ia te oi SSA people is sap ia fa taito fila fitilen wai ma le au fainga renga ia le langlanga sua mai pea i tatou whaasalonga i tau tasi ma le afiafi
ia whaftai tele o le sap o lo tele o loa e whataminai tatou o loa fo ia e le ngata i le umupuka ia o whalata ele o moenga o pusu o pusalava lava ka poti tu wai lava lava ka poti tu wai tusi ia maisi lava me tono le fale ia le ngata i lea o computers, laptops ia o le alava le toa ngā me nai le sap e te o ane iai e leise mea le mawai se tau wha amari e lotu. O le Cafe Laterano, whaftai Lucia lang mai, tato po kalame, tai au te tasi, e le ngata ilea, o afiafi le olo tui ngā tuai. Whaftai a sufali, i a fionga lupe matasila vaa, ma le whaletue a sufali, i a male moatonga complex. Le olo wha awa pēra lato au o nanga, mo le tato whasa launga le e pei o na mau ai, e o tato ai ngai atuna mau. Skyview Villas, ma le The Well Venue, ia, whaftai tele Madeline Fong, ia molo lang sua mai tato po kalame, langona lava fo ile anganga le whaftai ma le fiafia tato whaipaanga pea, ia so uma, ia awal tu ina atu ia Samoa, me olo te tupu tonu sa tato tunu. Ia mase maa wo alovao, ma le MS Rentals, whaftai lava alovao, pauli mea so mai wha titi, mai so mai amari, taim nei, ia olo mna mia lava oe, taimi tai luma le tato officer turisi, i tato po kalame whangasolo. Malo MS Rentals, molo selfia pe a whaiolo e mai mo mai, olo i eita wale le MS Rentals i nā i whale olo. Ia le lato whale ainga, ia le whale oloa, ia le wafu i mun whanua, ia e anga ia ne iai pe a whai mna mia se ta wale, e mwhai au na piki e al taimin na, o le official MS Rentals tono le arrival, e umaloa le official tourisi luma mai, so o atu loa MS Rentals. Ia wao, nā le sa ele official leo leo, leo si fitua, e wei nā le official MS Rentals ina i mwhai, ona vavi maua sa ta vale pe a whai le teanga i mai whafu e au noa masau i loa, e eni me whapena tu pisang moa. Malo fonga. Ia, pe ia le silafia se tasi leo taso company malo si ole Wilex le ua fai no ngā lue whaatasi a o lo o taita ia fo ia le fionga ia tanga loa po prestene leo tato same the Samoa Association of Manufacturers and Exporters ia e pe ona malanga to New Zealand le na whatau taia ia i le aso ana nafi ma le so le lato whaalinga o loa ia so stringa o loa a le au fai pisilisi ia e o atu le luas fulmon tupu fai pisilisi ia i tonu se tato tunu leo ma fai no malanga i New Zealand ia i nai au kilani ia i fai e whaalinga tele lea wha maa loa tua le whionga ia tanga loa ai mesel tato associates o le same mana tua te le sta o le same ai mesel fai pisilisi i umawa le maua le tupe a Samoa ia e ala i o longa osi ai te wha mawina le anganga le whamalo ma le whaftai tātou official tourisi po le pulenga o tangata ta whao mai mō mai whafo le awhionga ia wham to ainu ia o le officer sili ale se ia officer sili ma tātata ma lo lava le ngā lulue wha ma lo i lau awhionga le tau atai ia e mese o lau o sua ia e mese le pulenga ma le whinga wenga i oe ia i tō te whai alava mea sili ia ma tō manu ma loa i ala tau ma whainga ia ina ia whato sina mai pia tātou i tangata ta whau e ala usa no Awa whia lumanga. Lumanga ia o le kali telefongi ia e le sa utala e whai ai nai whai whale le karinga o telefongi ai kala mai kai le whai au awa le olo le teimi e video atuel pālangi ai wheu au taringa tali pe le telefoni ia malo le malosi nei tai au le asfarile ia le wo o le asfarile wha malosi tātou wheilua i luma mauto le malo ia o nisi nao kampani pisilisi pe o le mātau whai e longo atu ia mai se o le pulinga le maurisianga tau i tise au ne ngalo a le ai se le tise o le au ngā atu le atunu ia i le tele vai ngam na o mi ai ia ngalu wenga fita le PC malo lava ia le afionga ia sila tolo ngata ia mai se ia o le tamaita ia moe ma tamaita e le yanka mai kai siri nga au le ia le latu tau tu al fa fino ingal malo le atunu e pe o le PC ia i luma front desk malo lava le uso ia moe ia mese o la wainga malo le mafuta mai ia fa mabia le tua i fofuanga le asfaile mana tua ia o lo o duas sulfa fitu asol vai aso ia duas sulfa tu la fitu asol vai aso tau tua le PC so svai ngota longa ia e pe on fa tau tai e fale ula o tua na mato i fale ata ia male api pa ia ma ima disi wa lo sifie tato tai tua fitu tapua e ani mole tato au tai tua fitu ia le wa matalia ia ta longa tai to fitu ia o le lakapi i le tu pao li ia mise tu mai tai
I mali silo tu pau na wa fai se fali tonu o le tatu malai la pia pa ia o no ti mu mai pe una ia ila mtanga va yaso ia o la se atu sina tatu fa fianga taliu mai fa fonga ia tatu tala mai Samoa e pe una lango malo sila a kogu Mari, o le la tala o pese lea, malau ai oinga lea I le sunga ia mautotas. e sa pese na Ia o la pese lea mana ia lea mai ia mautotas, na le pese fo. Malau ai oinga lea ia mautotas, o ke manga o ai ke usua pese lea luma le whanau malo, o te whanau i. Tamal mo lea. That's my song. Mafatia ile malo sio matani yale angalia Chemani se ai chia ita ile pese Mane komisa a osaba lele ala tele Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra. Let's Marvin Gaye and get it on.
ako moto mechanic ki vaitele whaafsanga i malenofo anga tuai o le Iasaki se au nanga whaabitoa sili ona le leimo lo sa le ua na o le se lau valu se furufata la siaki ai ta vale la iti o Evans Mailaks e mawhai ona mātou sui ina le whaamama suau atoa o le afi siaki uma taho fio luma matua whaapea lola mapau alau ta vale siaki uma foi tōtonga mawaenga atoa i lalo lo sa ona mātou whaai lo atu leo vaenga lo mana o mie lo sa mo lo nofo sila fia e iai foi la mātou au nanga whaapitoa mo pamu kiso pamu penisini ma injectors a fio mai nei loa pe vala au mai leono o tasi iwa whahono po le fitu tasi fitu wano wha le ako moto mechanic e vaitele. Do you shall take Sam as your lawfully wedded wife to love and to hold, to care for in goodness and health, sickness and trouble? I do. Do you, Sam, take Sam as your lawfully wedded husband, care for in goodness and health? I do. The power is now vested in me to pronounce you husband and wife. Shall you may now kiss the bride. You know our love was meant to be. Hi. Tali, teman. Hello. Oh, John. Hey, ayo lang so. Sam, but I love you. Welcome to Skyview Villas Team New Wear and Team New Lucadon. I like it. So very nice, very good. It was really nice, really rich. The cook was real rich, it came through. The macadamian is good. I love it. It's good, eh? It is very good. This is probably one of the best chocolates I've ever had. It's sweet. It's pretty smooth. Really nice. It's got the flavour right through the middle of it. It's good. Yeah, really good. It's got its own taste. It tastes very divine. Delicious. Scrumptious. Creamy. Delicious. Yum. Chicken. I like it. So very nice, very good. It was really nice, really rich. The Ia, e whiwhi lawalanga ngai toi whatalo whātu whāwhunga si tātou atunu. Ia, ai meise na i tātou pa anga o le mafuta mai tātou pa kalame nei o le tai au manuia ma le loa play, mo loa pay. Ai usi mai whawhanga, so poponga fwoi neo tātou talafou, tala mai Samoa, e pei o na lango malo si le tātou company o le Arco Group. E tomoa te tātou tala, mo tui nātu ne to este tāna malala mo le lua survalu tau sanga, le umi, le li o pira tūlanga, le ana whaamaonia ono morianga ni whai wha o le oti, i se mai tai sa la whea i a Frischner morning. O le nei whai unga na whonga ina la na whionga te mai tai whaamisino i le aso an nafi. Le a whionga i a te whai maa lo le ilani tuala waren, e fua i lunga o mau, ai maise o le mori mau o te mai tai na a whia i a Frischner morning. Le a ua fsiringi a e Frischner, pe e ono to e o ono fōringa i le au le lei sa iai, ai maise o le o iai a fianga tu mau i ona whafonga e maise olo na mawhawhau. O le asos fulli mo i Januari o tausanga rei le antu lai mai le nei whala vilawe vai loa whale ata. E pe ona tu ua ia i e Frischner. Le whaonga ina e tu langa o se la au malosi. E whana ino na whafonga se tu lau. Ona o se la ve singa. Ma o te minei na whalia i le nei tamaitai. O le tu e sili ona whaingata. Ona o lea ua pōla na vaai. Ia fianga na sai fuar tamaitai o Frischner wa ia whalia ai. O tau sia sean o ia e lona tina. Ona o a fianga o ngaonga nei e mafua mai. Ona o le whala vilawe na a fia ai. Ma e le mawhai e salanga whawhali pui pui. Ona soi whafo i atu lona malosi. Ai mai se lava o lana pupula. O le tūlanga i sili rea ona whaingata.
O le whasalanga o tūlanga le luas fulu atau sanga le nei to ese e le aise palola mai tuli lava se ia maea. O nisa tātou tāla le temi nei lea o se e mai le awa Samoa le whaatulanganga o pine wo lātou maua e le tūlanga 5 ina ua maua nisi pine au le whaapopo e tolu mai le ali o Nevo Ioane o se ali in tausini o tālonga o si inga ua mea mafa i le asoa nafi. O Nevo na tau vae ngā ali i ono sufitu kilo kalama i le si i malele po le snatch ma le clean and jerk po le si i malolo le ana suipi ai Nevo i pine au e lua i vaenga nei ai maise o le tu fasinga le anu e mau ai le si ana pine auro. O le isi pine aure, o isi pine aure lua, o le fatu ino se le koti fōua ma lo tau pulenga po Commonwealth, ai mai se le koti mole Oceania, po le itu langi le nei. Whaali ai leanga ngā whaftai o Nevo, ma ia whaali ai le nei whae e ua ia maua, e au alofa ai mo se ona tua a po lona tama, ai mai se lona tina o lona a inga, ma lona atunu pele o Samoa. Lea na ia whaftai ai le atua o na le maa losi ma le maa whau mwhai o na ia maua. Ai le nei whae e o pini aura whaapopo mo Samoa e ale le nei tāleni ua ia maua ina e tautua ina i pea si o na atunuu. Wa whaatulanga mai e atunuu ma lātou pini o loo tūlanga maumua pea New Caledonia i pini aura luas futasi su fitu a lātou pini siliva ma pini apa mea sfulu lua ma le au whaingo a lātou pini e lima se fulu. O fiti tūlanga lua e se fulu pini auro, iwa pini siliva, ma pini apa mea sfulu matwha, ma alo whaatulanga mai tūlanga lua i le awha inga o lātou pini e tolu sfulu matolu. O le atu moto tahiti le alo tūlanga tolu i a lātou pini auro sfulu, pini siliva iwa, ma pini apa mea 5, i lona awha inga o pini e lua sfulu matolu. O le malo Australia o lo tūlai mali tūlanga 5 pini auro iwa, 5 pini siliva, ono pine apa mea i lau whaingo alato pine lua se fulu. O sa molo so ai tūlanga 5, i pine auro iwa, tolu pine siliva, ma pine apa mea sfulfa, au whaingo pine a sa mo o maua e lua sfuma leono. O isi pine whaapopo na maua mai le au squasha ta mai tai le ana whaapopo ai le isi pine siliva, whaapea foi mai le au squasha ali i le ana maua ai le isi pine apa me mea. O lo whaatalia pea nisi o tālonga lo tausine o ele au sa mo nisi o pine whaapopo o whaasolo ai pele tele o tālonga i le nei vai aso, ma le whaasolo atu le vai asfou. O le tai au nei le ana amataina le taamisanga tai toa fitu, le o suia lo fuanga e whaatino i nai, i le malai o maalisi lo te pā, o na le whaale tonu, o le tātou malai ta ano i le apia pā. Tala muli o whaamoni a mai le tau vāle a fionga le li pāle mi o Samoa, sunga atu le epasa i lele maria i linga oi tālonga le whanwhana au, i le tai au nei mo le sa i lio se avanoa i se pine apa me mea o na o lea ua Iesu inatu lo na avanoa e tau vaa i se tasi o li i tala vau a le au whana Samoa ia Matthew tau i li. O le tai tonunga le fionga le li pāle mia o le avanoa i tau na tu i tupulanga lalo vau o Samoa e una ia i pea le tu tau taalonga a e me se lava taalonga nei o le Pasifika e a matalia i lo lato o langa taalo. Na mongori ai leanga ngal whaatai il Presidente o le asos whana au o Samoa ia moa au sa Joseph Walter i le taitai o le atinu. O na le whaataitai inga le lei o lo ia tuina atu pea i le ngata mo Samoa au isi taitai o atinu o le Pasifika. Ina ia whaim whaataitai inga le lei e una ia i pele tu tau taalonga i le ngata o le atinu i tupulanga lalo wau o le atinu. Ma ia avea mbae ngai sa ili ai ala tau se leni e tau si ai o la tau ainga. Na sau no mo au sa e tolon pulou le fionga le panemia i aso e luan tau vai le nei wha ngā tama mai le ngalo i tupulanga na mori mauina le nei taalonga ia whaata i ta inga le leia le fionga le li panemia ua whaata atia i taalonga lona sfurma le ono le nei o le Pasifika o lo tali maloa i Samoa. O le tai au nei la leo fuafua e tau vai ma se tasi o tamaita i tala vou o le whanawhana a ua Samoa e whina uina se pine apa mea whaopopo mo Samoa leo le atau sini o ai ma le atu motu o Tahiti. Ia o se whaopoponga na tātou talafou ia i le mamano le atu nua e mese o tātou paanga whaafonga ina ia e silafia pea ia tau alumanga o lo ia tātou taalonga e mese o disi o mea lo tupu i tono se tātou atunu ia i le nei fwai vai tau. A le nei tu la le atu na atu seisia tātou whawhiwhianga taliu mai baenga whahi o tātou pokalame o le tai au manuia ma le loa pei.
budi fadi mau ona ime aiti neima umawai me asili Eutala pato fetala isiona loto Eutala male epule aileti apolo Pele iato fafa asoi tua Omeana tutu uotele Tuipia manatua Sema so tiny ane Tawi mai ilalani Awa ele ifau si aroma Ise aso etasi Ua eta uore pua Ma ela po mai Ina ua ele faiba watutu ile tai Oleana uma masise o te inu iai Eteto e salamo Ua masa a ole Ua ile la ile Ia lui oe Bafa ana longa lotina Ayala o pizza Etali o pua puanga O upumasali etoe Sopea olela Ialo ya iyo Fai vale ulai o mamana Pele Iato fafa asoi tua Omeana tutu uotele Tuipia manatua Sema so tiny ane Tawi mai ilalani Awa ele ifau si aroma Ise aso etasi Pele Iato fafa asoi tua Omeana tutu uotele Tuipia manatua Sema so tiny ane Tawi mai ilalani Awa ele ifau si aroma Ise aso Isama lo pe itu bersama lo pe isap wangan ulang balos. Hioi, ia, whātunga nā pe o na whongai nā tuele ri o just tia. Me mai lau pele, whātou whāsoi fua. Hioi, le aswara lea ia tene ni whātou whāisi a lātou pele. Ia e wā ai a tamo o ta alonga whakule manga ngai o kingo le usolo munga ngā pōso le a maina. Ia e le o si vai ngala lea. Le tau wā whātase ta alonga le tau si o le whionga le ripana mia. Ia le whana le autu. Ia le ana whaalia e si vai ngala lea. Ia o ta whawhaua o le isa pini o le whamuina. Ia wai le bua mani wa. Ia o le nganga ia le whaftai o le ai mawhai o na fia pēna ia tātou tangata ta alo. Ia e auto wa atu luma mauta le malo. Ia e muli mauwina tātou pokalame ia awane i ngalo. O le afia nā nei le ala muli mauwina i le whaili matango fia on fire. Ia le sunga ia le sā dio tō nai. Ia ma le whaili. Le la fia i luma mauta le malo. Ia e mese o tele o rau siva le au pese. Ai awane i ngalo le awa uli nei le tū lai sifuru ma le lua.
ia nga ia tu tolu le fiafi le ala fa fiafia ile fa ili matango fie ale Nighthawk Band mai fonga ngongo ia America Samoa ia iluma mautal malo le mo faino mau se la so sao i fa fiafia ina ile tunu ia a o tali malo i fu ita lungal Pasifika ia le fionga ia tanwasa ia o le sunga ia Eric te malo piki i ia male la so fa ili le ala fa fiafia ila o ni ia woni MCia ia o le la fai o na tu sa watu ia ele tato o nanga ni lo be ia pe o nisi na vai ngamaina pe no toi mantua ia le nei tu la toi fatalo fatua ia la tu le fatua ma futa mai tato pokala mene o tai o manvia ia male lo be ta o fo ia le vai nga fo son mona fana wa fia male le kai lo ia so le la ka fa o ai nei te mi ato no wa fa da pinge for the pasao no for the pinge ia for the peko tau la ngopi ia ai fa tai o le mata o nganga mo le tu fa tai i le pandemia awa oe la ofionga le pandemia la sunga tu la epa sai le mani le ngoi wa te le fa o sofia ngai tatu tu planga tau e ui ele tau la o le fa mo le fionga le pandemia te lo ai le tu langa le na nga i enta ma le tunu koe fatino le tunanga a lana lava anavatau ina ia mafai ona una I fanau ia se bueno foi ale se kaula kau a le se me tau se o tulanga le leina o fa o sofianga il tilo to wa ke avio so le papia nano mafai le ficus fumo kausanga ai le mafai tatu o tulanga na e awa ona nga e fa nga le foi fa o sofia nga o foi a pe le li pan mi e le o le na fa man mi el pinel wa fa man fitu to sanga nei o le foi tono le anga I fa solo ina ia tau wa mo pinel pa me pe tai o le we tu le ava noa I le atali ina ia fai ai ona fa malusi au masanga fa malusi ale na no te inga tu planta bo e nga I fa tinta longa ni mo samo o le tulanga la te o te loa nei I le whaateleina o pine I se tunua le ta te a tuai le alua tato pine. Tulanga o lo iene, e leo taalonga uma o aintanga te Samoa. Pe anka ko o uma I taalonga uma. Ele o tato pine ia anso ia. Ia o Paula voi la torina no te inga I taalonga ia o leo wa whairofo I mari. Ia le nganga o le li palmia le tato tala o tai au ne. ia na la o tali de vesile fala niko la o fala niko ia na la o mo tali lo vesile me fala niko se lo fie lo po mo se pinga le di pan ia o le vainga na ta ua ia le luki le pe ona mai le di pan ia e fai ma fa manatu ia o la tou nei langa la o ta ia o ia lai fa anga tama se nei ia e se o le mo mori mau nei tu pulanga le tatu taringa manu I ta longa nei no sful mo le ona Pasifika Pasalo fatu ia puas itu ngasu ia lo mafuta mai taxes ia America mano level tawatai ia te lolo wa uri America pe o faso solo tu la fiafi ia fa mai o le vela nga kai vela o lo mafatia ia America te mine wa lo sama ia of suya inga le tau ele se sem fa tu mate ia au nisi na vaenga pe ona vatu tatu telefon duas fu valu tau sanga ia le o fa pui ai se tasio o tamari I voi longa le tu tau fai fa to anga ia ai pitai ia o le sasi foi ia inise fa la vela pe on tu ia ma fa maunia ia le la o tu ina tu ai pira tu langa I le to este mo le lus fu mal val tau sanga ia manise tato tala pe ona ia le tu ina tu ia o le fa inga uma o pine mo ai nisi o tenu le lunga tato tally table ia pe o na mama o le alo ni kalto ni so o le atu mo tu le ni kalto dia o ta longa uma ia la to sui ai le mta mai sui foi o tanga ta mai longa e fili mai isi atu no o ta ano isi atu no le mo foi no mai o mai e fai ma ave fu ani kalto dia ia I ta longa Pasifika ia o le nganga la foi le ai nisi o alo mafa na o tato o ta alo leva ia o le ala vai ta alo isi atu ai a o lo fa anga ta mafa pe ia mita e tau avele ngoa o Samoa le atu pe ia se tu langa Marietta e au te whailo o le fa mo tato ko kame mo tai o nei o le ai o nisi ava enga pe ona avatu
ia e toi whamawina le nganga whataina ia tātou company ia ele selu atu ia aola o tō aunanga le oma whai o na a wina toi pēr tātou pokalame nei a wā lava seo tātou tunu ai mise lava o Samoa o hau mau ia tunu mau ia masusu e pēr whaamalama ia matilo mai ia po oani vaenga e te tau ona sila fia i le atunu na soifua maula ia le company le Wilex Samoa le latou product sili o na lawi loa fo nei vai tau so ki fa ko nei o te lofa a le ala vo te fia ai se kokoloa sukalaki kokoloa ia fa talo fa toi la o Nathan Wilson ia le pulenga mala fenga venga pe ona fa atu ia la o malanga le fionga ia tanga loa ma tanto ma to tele la fa pisinisi fa alinga ta wo lo fa tino ia kilani e ala le fa alinga le same Police Samoa Association of Manufacturers and Exporters e pe ona ia kilani ia ai le ngata i lea o tātou company le Stab Samoa Stationery and Books ia o le pulenga o tangata ta whao mai mo mai fafo patalo fatua i le fionga ia whamtua inu ia ai maise o le pulenga mle whinga luenga malo lava wha malosi nei aso ia o le company ia ale MS Rental le sunga ia alo pulenga mle whinga luenga malo le wha malosi tautua ina le atunu e ala i ta whale tongi le ngata i lea ia o la o tō whale enga wha amnia loto Cafe La Toronto, faltua ia Lucia, le fionga ia mtuanai, pulenga mla whinga luenga maloa, maloa wha malo si le fu o mai le asfarele, maloa ia mo le tui nātou le funga tau mawhale atunu. Ai le ngata ilea, tātou company malo si le Arco Group, Arco Chemical, Arco Motor Mechanic, ia e maise o le Manai Restaurant, o wani ngalo, asi ani e le nātou whalenga nā Manai Restaurant, e te maua iso tau mawha Samoa, tau mawha whane o ne pō whaamlia inai, ia lau tau mawhatanga i le aso ma le aso. Le ngata i lea o tātou Motonga Complex, le a fionga ia sufali ia misa le pulenga ma le whinga luenga wha malo le tau tua atunu. Ia e ala le tātou o nanga i le ngata whatel malo, ta avale tutongi, o fale whau mea fale, e manisi lava o loa, o lom whai untui nātu. Le tātou Sky Villas ia misa the well venue, whalitua ia Marilyn Farm, malo lava. Ia le tu mai o lo tau o whai lango, ia le telefoi o tātou pokalame e peo na ia tala le tau ia whamanuia tele le atua i tiutem whaiva lo whenga iai ia i le nei aso ai le ngata i lea o le tātou company maalosi a le Fexco Samoa Limited le afionga ia mulipola anu rosa mulio o a whai o eo nai fua e lafa mai sause leni i nei i o a inga whaongare o nanga le Western Union ia e vave saonga le mu toi tau ngō fie ia ma whaamulia ina i lo loto i le au nanga le Fexco o nisi na o tātou company, ia e pei ona tu mai tau au e lango suai, ia mo tātou pokalame whai i le aso ma le aso, ia o te iloa mai a te au nei ma lau pito la au. Ia, wa mai a tuai, ia se tau tua nei tai au, ia le malo le atunu, le ase ngana whapea o na pa o vale fo, pe ua sala i lau whafongaanga, ia e matua atu lava, ia te utou e manga lua i le awauna, ia o le anganga lava ia mau se ata, ia mau se fia, mau so malama maanga, e mea o whapea na tupu tonu so tātou atu pele. Ia maina? Ia, a tai mari, e le anganga o lo mai momenta te tunu, ia mau o fo ini se tunanga e au na fia sila fia, ia e mesei fo i, me o lo tupu nei taimi Samoa, ia e tele lava fo i le, na ngona o fia ma le whanga e tia, la tau fo i o lo tani malo, nei aso e peo a ta vale, ia o lo mwhai on maua nei whasalaunga, ia o msai, awa nei a mi fo hoi whapele, se kupele la ele o i sa whasiringa, ai o tatou tani ngā malo, ia tatou whai a lava le me ngata ai, no tatou whai mea le lei, ia matau le lei o tatou tunu, whaptai foi ia i le komiti, ia i latou uma o loo ngā ioi le nei taimi tuana i mato, ne ngata i lea le ofisa o le vai, le sava ai ana po te atisfutasi o whio ai, ina ia aua lava ni motia tua vai ia whio anga ia o loo api, ia tatou tangata mana fuanga ia o loo iai, ia i latou le ata alo, ne ngata i lea o le tanga renga o leo loo whaasol sifi, ia le ngata i lea, ia o le fuimu, o le ofisa whane mai, latou uma lava o lo whapena na ngā lue, whamalo atu le whai whaiva. O a lava mea ti ngai o mai taimi nei, se ua maa, o makako keimi ngei, ona o le ngoa sa moa nei, e tau neia, tatou whapena o na whai, le vaenga le media, le ngalo le matou au whasalau,
ia ua fai o tou masui o i mātou whatalofa atu Paul Kalame nei i le President o le Joas, ia e mai sei fo'i, ia so se tu tala i tonu o le atunuu, e ngata lea o uso mai Pasifika o lo whapenao na maua nei whasanlaunga. Yeah, welcome to Samoa. Say hello to your friend, journalist from Samoa, yeah, and enjoy your stay here in Samoa with us. Yeah, paftai te le lava le mai mo mai tātou atunuu e mai se fo'i o tātou paanga masani le ngata lea, ia o lea ua wha leo atu e Marietta le whaftai le nei ofisa ia tātou company langulangu sua mai. Ma ua nei whasalunga tātou wheloa ina nei luma le whanu le malo. E au lei whamai alpo kalame maina ia ina e whaingatā le whaatasi me pēo tātou pāanga, whaatalo whātu whono whawai mangele malo fo i le tautua ia i lau whionga ia e mai se utiuti mwhaiwa lau whianga iai alofa tele atu ia le pokalame ia lau whionga e mai se o tātou pāanga leo lo mafuta mai Amerika ia e mai se o le tele atu lu o langi New Zealand, Australia, Europa o Saina le wo o e tātou pokalame ia malo lava le tau atai ai tātou te whailua i le hawhiawhia nā nei lu mama o tala malo mantua tātou pokalame pe on tuwhatsia e le pulenga o tangata whamo i mō mai whafo a whiawhia nā nei o le whafonga ai le On Fire Band a le sunga ia le sā li o tuana ai ma le vaenga ia e whamunu e tele lava le tua i fōfuanga lo whianga iai ma le taito tasi so far safe one. Safe for you.
Say you're on the moon, oh, so not such a moment. Never am I here tonight. No sign of your now I only night if I say like I told you. The lemony out of my phone. If I say like I told you. The lemony out of my phone.